Handak Manipur da len puba akan nonglei nungshina maram oiraga puna yum lising mangaga chamanga rom amanga ta thok-hankhi manama sing thaduna senthok tanjariba singisu compensation tawbani haina Chief Minister N Biren thajaba pikhre ngase upung tara mathoi makai rom tabada Chief Minister N Biren luchingduna Imphal district ki ka hena sogalaba kherau isiki mafam sing da hakthing ne chatuna akoibagi pibam sing yangsan ke ngase gi yangsan khongchira tu da Imphal kherau isiki MLA El Rameshwar is district ki DC KH Dynama de Atai Marui Officer Sing Susaru Yaki. Yangsen Kongjet Aduga, Marie Lenina, Paumisin Hankiba Wangi Paukum Piraduna, and Viren Haikivada. Nonglei Nushirasuna, Yum Tudik Lamba, Machet Kara, Sokan Lamba Made, Yum Takumba, Jinga Ho Lamba Sing, Puna. Assist Tobaki reporter Yum Dising Taramangaga, Chamanga, Karahena, Sogan K. Masigi manungda le na jinga ho lamba singkidi kudak talengangna ten sing piraga nongmanini asada yum sing shemjin maloragane adubo punna tekhiba yum singidi matam khara changkhigani haike amaromda inkol koiduna manama sing puthoglaga hengnenaba sendal lambi ojaribu singisu agriculture department ga official singna assessment tawraba matung makoi gisu compensation tawgani haina phongdoke khongchet aduda chief minister na relief camp te leriba miyam ga hakthengna unaduna awada passing paudamna ke Assessment yang mana tahu ni, ayam baru ini, anggaran tahu pada 15,500 something, mang tak itu je. Atau ini semua survey tahu pada tu partially sokwa yawi itu pura ini yum pura sokwa yawi, ada yum pura tek itu yawi, yum pura tek itu ini macam kersanggani. Atau ke pura tek tu apa pergi len tar ke korga, lepas mereka ni lepas semua bersih. Within 4-5 days, ayam baru ini. Jingga jingga period kopsel laga, nanti lana betul kali. Farmer singgi mahir merong sopa tu kini. Tahu ni, adu kisu apa itu tungan ba agriculture department ki, horticulture department terukan namoi survey tahu ya jadi bapa. Adu ki survey ki report tu laga namoi kisu tu namoi compensate tahu ya betul tahu ni, komen ki side.